Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jebang nil jit kramsa non birta thepi langpon eksinam Karbi Longri song Central Branch Committee tum chapatir pi panalong utor Borbil Outpost Raikom sai ke tum chirap todun pensi lowering tipi helipad along pangthira sai ke klempon Konton malam apu thak pen West Karbi Anglong buildings and other construction workers unions atum pen pherengkia mai kangni. Chomna lang teng immigrations adolong ki ding along sami kijui ke lang adim ke salam pon je phan ie mutram lek the rideng pen lok ek sompon. Bangladesh along Hindu dhrom ki rimatum phan kachenek kah lo apu thak lok jagran mans atum pen dipurong spi along kache songa sai ke deng pon. Karbi vlog song ke kan lapen ke thipe theng siki pi pon je phan lang pheralong ie mudram lek theri deng pen kang pu pon Ulukunchi wintan along Amri music fest ing deng ni mesen per pachun pon thek je phan chisik chedang pon bomlo non puthot birtang ton pen lang pon eksinang India Prime Minister Narendra Modi luring tipina ke sonuhut ke selampon helipad along penang ana tumaki horoke chodam pensi bun ki thuke bar hok cho sonsi thek pon longlo la pen ki hor ki chun asi sa stami ki panghang pen ajok pensi adung rai sai chuti ki atum lahai si sa ki sak pen stami pinan ki sung chitong ponang koklo labangso helipad along horoke cho tum ke paseute kang chot karisi pang thek lek theory so e janga tum pen sami meklang nu odlang nu ka choklem stami pinang an ki dotanglo Lasil bangso helipad along sami ke pang thir pona kenang sot pu matha ponsi Karbi Longri song Central Branch Committee tum chapatir pi pona long utor Borbil Outpost luring tipi Raikom saki tum ta chirap ti todun pensi helipad along karko karphek ponsi ke pang thira sai klem pon lo Laban kilang ke jui dam atum pen sami bun ke war tap te de chia phan sami dustbin sami bi pon lo Labangso helipad along ki jui dama tum pen horok ki chu pen ki pater te kang chot kalisi pang thek thek theri so e janga tum pen sami mek lang nu od lang nu chu klem te kang ji pinang ani pa sur te kang lo lasil haya tum phan ke lang dun chari ji phan sami utor Borbil Outpost luring tipi IC phan sami Karbi Longri song Central Branch Committee tum pen pa chini te kang lo মানে ইভিনিং 5-6 একবার আহিলে মানে হৈ যাব আৰু 5 বাজি লগে থৈ দিব লাগে আৰু খেতি কৰা মানুহ কেটা তো 5 বাজি পাৰতে Laso helipad ani kang sam por phai phopen aphiloti juidam long lelo lapen mek lang nu lang nu ka chuklem matum phan thek dulong lok du potang te Karbi Longri song num pen sodak pen kang sai deng pon pu lapen labangso helipad long ki juidam matum semi bun ke terda ki bar tap te der ja phan siwi Karbi Longri song Central Branch Committee tum pen pachini pon Luring tipi pen sar honing ti Karbi Longri Abirta Litum KSA Center Branch Committee ahin pen lapen luring tipi nona kimi ausi na chirap dun sin litum ladak helipad along luring tipi helipad along kepang thira sai deng pon lo ladak ahin pen wang po risoi jang pen cheng lok akisa ru putum da mela dak wang po helipad along si raki hormu mate hor nangi jun pen abong sisa la son papu kang thip ti mala pen war kang cho tapuson dolo ladak khiti ke klema tum posisa me sai kati ki tum posisa me ladak pen an kati kub la son dolo sok e hu sok ro hu putamia keng sak palut palat dolo lapen labang so ahilipad along riso yang atum putame odlang no kam ka choklem la puson da me dolo lasi niletum pini la hai ala munthi pa makeup pen ladak koson si la puson raki hormu ke chopen bong sisa war kang thi mala pen odlang no kam choklem long lok ma pu nitum matha humri pen si niletum police lada luring tipi outpost osi to ben chelang si ke pang thira side eng polo sisa do an putame ar kok lap aja lap si nitum dak dustbin long biwet lo la pen nitum KSA Center Branch Committee hin pen dustbin putame la dak helipad along niletum bitekang lo donate tekang lo helipad puram pote la da helipad ke thom do asili tum ha war lo la son helipad ke to geli tum phan si ningarong me mate eli tum phan mesen la puson lo yo hili tum ha war long ta me ki jui atum busame la dak wang do lo la pen video nang shoot film nang shoot pusame la son ele tum helipad long ta klang nun pen tum nong me la puson la me do lo la si la hai ka charai kom neng ka nu tina Karbi arat al atum long sita me arpu dolo mate responsibility dolo la sila dak araki hormu nang chochera nang juiwet wangwet pusonte la me parji ako pini pen yong sila bangso dim long raki hormu ke cho
lapen ot lang no ke klem lapen bong sahai hui ke pa phuk dokok polatang de nilitum so dak pen sai ponji lapen nilitum KSA center branch committee hin pen chota lila dak osia tum pen pusamine tum chilang ra pet pen silabang so dak ko so ot lang no nanga choklem lapen hor nangi jun lapen si bong sahai hui ke pa phuk tum pan nilitum so dak pen sai pon po panlam Mathizong ni phai ke thom ani West Karbi Anglong District Buildings and Other Construction Workers Union atum pen pherengke amai kanipon labangso pherengke amalong alang li tumpen kaning je pana tengki nizang Karbi Anglong tumpreng pen hambreng an ka cheleng atowar asam mala e bisai company tumpen klempon bom along pen semi Karbi Ratan semi chongda dunlo laso along semi contractor asai semi ke chuklem dun atum dolo lasi apora teng pen bainong pipon bek nangji lapen contractor atum pen semi kenang sod armu hotel semi pipon nangji pusi West Karbi Anglong District Buildings and Other Construction Workers Union atum pen pachini pon lapin kila bangso along semi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Turam no hang semi kelang dun cari dun kenang sod dapat alang litum pen pachini pon thu Kiceng sila asamila wa hin along bang kadu kawe korte iyo tumta kam suklem dun lasi kiduk kela atum side ciklo yon pen abainong pipit pu kiceng ko kela puson lo sita non bangke abainong ga ciklo par that sita pidunde lapen kya ko apor teng pen mane hala hormu horta ta pidun thekte lapen jong si kam ahok lote ma isi company pulonte labangso company ke thwania men bangke lage ABCI lapula he amasi laso company teng pen ili tum tangka poisa ta longle lapen ke hormu horta ta kilong le doko lasi labangso putak katikuk doko ajoni sinili tum labangso phera dum da apora teng pen hormu nang chulile hormu horta ta long nomde pulonte contractor dum ta isi kilos do hala kachuklem akorte tumta afanda palos leader nangi pora teng pen kam jong si tanglu pulonte bill te sidame kona din kona terik ma ki hot hala so teng pen pipon vet se kemiji nilhin pen kachuning ripon lake Manipur along rilong khai hisan angbong kacharbu ajok pen si suluk sudak atamon nang jablo laso ajok pen Manipur along rilong kedu kukhi khai tum sami Karbi Anglong lang ke be tum phan ki relief camp BP nang jipu APHC retire IS jaika tharben kaning je pon alama puthak long sami West Karbi Anglong District Buildings and Other Construction Workers Union atum te chidon dun dekthi Karbi Anglong long bang ki angtan pen ke bang atum phan ki dimklong peklong lelu pus alang li tum pen klardak pen pachini pon bahira pen angtan pen ke bang kuki tum phan dim klong ke chagi pu laso puta laso nili tum hin pen sidame labang dim klong pu bang ke nili tum chikro den dekte athe chikro den dekte polam theke nili tum da ke Karbi Anglong an ke adim klong ta ave adim klong modhe ili tum ke khai su pina ili tum Karbi tum ke lasi ili tum Karbi lu nang ne lom nang ne dim klong bang ili tum ave pot imina phana da chirode ili tum lasi anura preg phan dim klong ke pe pon lang pu bang ke chikro den thek ili tum hin benda Nizang Karbi Anglong rong rupa tok anu an sami Buildings and Other Construction Workers Unions arorim ke sengpon etje phan chisik chidang pon bomlo laso long sami ratum sami ke chitodun etje phan alang li tum pen chuni ri pon lo lapen ang tan pen ke bang laborers atum phan sami West Karbi Anglong District Buildings and Other Construction Workers Unions atum phan nang pachini bek nang ji pusi alang li tum pen sodak pen pachini pon labangso pherengke amalong West Karbi Anglong District Buildings and Other Construction Workers Unions amaipu jogat tisu konchun bang bikram kro bidisar dhunishan kramsa Pinky Patorpi atum chitong dun Borthoben Great Santimung Karbi Longri Abirta nilitum all Karbi Anglong Building and Other Construction Worker Union hin pen mina thepi alam bangala pulo ilitum Karbi Anglong along jongsi angtan pen ke bang kam chuklem chodam atum ba hem nang ke matum do pulo tangte ilitum aphan nang chingki nang jethan pon nangi nang chingki jethan bang pe do ek nangi athe ilitum ta mithang adim mithang amonit do ilitum sita me claim dam pon bom lo la so song kwe la si puthot Karbi Anglong arat phan pachini kangdung bangala puilo nilitum la bang so song along Karbi Anglong arat kidoan chuklem chodam amonit kidoan phan sita me ilitum along nang cherap chito do pupusi nilitum hin pen chuning ripon lo Langpher MC konsensi ke parapon chomna langteng mate irrigations adalong kiding along semik kijui ke lang adim selampon lo patangte radaphan isi mesen duji pu matha ponsi katsa langpher aro tompen bori ponsi labang su kijui ke lang adim ke selampon je aphan kedamtang mathi jong ni phai hini ani ie mudram lekthi ari deng pen long i sompon
labang solong ikesom ponalong sami aluhiaman pen mudram lekthi katsa lang pher aru amaipu royal milik konchun bang George ingti lapen ka prek man peng gidun da chitong dun Somna sarpo lang Dec.3 along ikesom picnic spot along ikesom along tumang chitong dun kang sini ngakong kechoro parno lahen lo litum langdami non bukuli angkang pi mande lang pher angkang bangke kijui ke lang adin ku bangke litum ke langsung to ho e pene mane ke lang mi athai ke kapre ke avelo poltang ke sabso mane picnic spot asan kechelon muchara din poltang litum non makke lada kuliah jamana bisa idea long hilo litum Korkimo alam sabso langdam lo poltang te laso area ke the कम से कम 360 प्लस बिघास बैठो था लॉन्ग एरिया बन तमी नोनो बैंक के फोटो इम्प्लक्स नंगे बादर है जॉक बैंक के लिए चेक एंड बैलेंस दो नंगे पूरा सी के मत हनिल तुम कर दो लो जे नोनो बैंक के लिए हाला की जो है थाईता की दूरे लापेंटे इली तुम लॉन्ग ली तो नंगे चेक कम जो लासो हिसाब बैंक से टेक लो सिनिली तुम कच्चा लंग पे कॉन्सेंसी कमिटी है हिंपें पार्टी पीपल से निली तुम ता बेनो तो मास काउंसिल दैट yang sa modern dekhe kan stane chi watching cycle so listen picnic spot selam na athi pn konsit kini bang militum da jona diselong kado ka ben militum song pencheng lo militum media person ka dolo na militum kaching hom Karbi Anglong mas council yen aki high stane na kitong kan kini long ke sambal ke pancheng ko no asi non ke bang jian stane militum arjap thipen so abdimba kepamma thuji recreation or abang niltum pancheng konipo non pena mas niltum jitu ke claim nang jigi da nang ja side on stamen niltum pena mas claim fitpo na pen man hejong niltum kaching hon mudram lekthia ke ha stamen check te kang no che pena mas alang li engineer nang toy pen jitu ke claim nang ji side on mo stamen alang li claim kon pancheng kon po busi niltum hantam lam check Mathizong ni phai ke thom ani dipurong spi along ke Karbi Anglong mas council aton re thingnu along Hindu anim rokom kerim mate adhoroma tum chingrum si Bangladesh along ke du Hindu aron ke khoi sorsu lapeng sopin so tumpan kachene ka hlopen cheng loksi kadom kadi hem ke phalang no elalong semi chirap che to du nang ji pupensi dipurong spi along ke songa siding ponsi India Prime Minister Narendra Modi aphan pinpura lo panongsi Karbi Anglong District Commissioner riding semi pinpura lo pajirpon labang so ka che song pon along semi Lok Jagaran Mans Lapen ki Hindu aron ke kroi atumpen chenglok BJP BJPM ST Morcha long klembang phubang phitum tala bangso ke songlong chirap chitudun অত্যাচার নচলিব বাংলাদেশৰ অত্যাচাৰ নচলিব বাংলাদেশত নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক বাংলাদেশত নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক মধ্য কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিভিন্ন হিন্দু ধৰ্মীয়সকল সনাতনীসকল একলগত একত্ৰীকৰণ হৈছোঁ আৰু আমি উপযুক্তা মহোদয়ক এই আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো বেদনা এইটো লিখিছোঁ আৰু ইউনুছ চৰকাৰৰ ওপৰত এটা আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত বাইদেউক জমা কৰি পেলাই আজি বাইদেৱে আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰত পঠাই পেলাই আমাক বাংলাদেশৰ যে এই কণ শিশুবিলাক নাৰীবিলাক নিৰ্যাতন হৈ আছে ধৰ্মীয় সংগঠনবিলাক ভাঙি আছে মন্দিৰবিলাক ভাঙি আছে ইস্কন বেন কৰিব দিছে এই ইস্কন বেন কৰিব আমি নিদিওঁ আৰু আমি বাংলাদেশক আজি ইয়াৰ পৰা হিন্দুবিলাক জাগৃত হৈছে আৰু জাগৃত হৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই মাননীয় পত্ৰখন যাব এই পত্ৰখন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই এবং ৰাষ্ট্ৰসংঘত এইটো জনাব লাগে যে মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ এইটো বন্ধ কৰিব লাগে কিলিং বন্ধ কৰিব লাগে যেনেকা আজি নাৰী হত্যা কৰি আছে যেনেকা মানুহ হত্যা কৰি আছে এইটো কোটো কাণ্ট্ৰিত হোৱা নাই এই কাণ্ট্ৰিৰ বস্তুটো আমি আজি বন্ধ কৰিব লাগে আমি এইটোৱে আজি আমি সকলে হিন্দু ভাই সব একলগত আহি আমি উপযুক্তা বাইদেউক এইটো জমা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ আপোনালোকৰ যি হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এইটো প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে সাহায্য কৰিব আৰু এই নিউজটো আপোনালোকে সবে ঘৰে যাওক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি সকলো আহি এই আমাৰ বাইদেউবিলাক আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পূজাৰীবিলাক আমাৰ এই ৰংপুৰ হাওৰাগড়ৰ পৰা আহা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মীবিলাকক সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ এই পৰিস্থিতিত কোৱাৰ যেটো আমাৰ ইয়াতো নহওক কেলে আমাৰ অসমতো বহুত মুছলিম মানুহ আহি পৰিছে
এইটোৱে আমাৰ ওপৰত নহওক, আমাৰ অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক, এইটোৱে আমি একটা আহ্বান কৰিছোঁ। বাইদেউ we don't know that problem, the situation, we don't go that Manipur situation, but especially in Bangladesh, the atrocity of the inhumanity act, that act should be stopped immediately. That is our demand. Thank you. Karbi Anglong Thomas Council Culture and Affairs Sai Kamatum Pen Bori Ponsi non uwiki mi arisue jangatum phansami anikan wangsami Karbi Flock Song Kekan Lapan ki kithipe thing asi kisami pipon bomlo lapu son tak tak ji peneng surine inkora pia farman bangki Langpher Consensi ang kanglong sikipa manpon jia phansi kedamtang mathi jongni phai hini ani iem modram lekthia di deng pensi labang so jaimek ingpu ponlo labang so siki ki pipon along ke chirap jitodun ji labang ke Langpher Havara mai tum pensi chirap jitodun pu Langpher Havara along labang so siki ki pipon asai kedeng pon longkok labang ki Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Turam Longhang Kabori lapan ki Culture and Affairs Sai Kamtun apan semi churupa jirpon lapen Langpher Havara rat apan ki labang ki sikopai ke milu iem modram lekthi pen ningje pon Council ahin pen kedeng pon laningkan second isia workshop art and culture hin pen kedeng pon do sidam peneng lingkan bangke le dumdang Langpher Havara longsi labangso workshop nang pitik people pasi ke chengsi Karbi Anglong Autonomous Council art and culture IEM ke hai surjorong para ke hai lapen ke litum tang jubat an susai ke pang tang konji apan litum asong yapu ngkal jab dum thi bang phu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Karbi Longri Abirta alang litum mahir jumi pen ini dak Langpher Anglong litum labangso asiki KNG pan litum pan Varsai na pi pan thai kapot ke chengsi alang litum pan in ben suri suri ka churu pa jero Langpher Anglong labangso na workshop ke banji pan kabori pon padulo na pen ka chuning ri pon na padulo asi peneng bangke litum pan pi pon lo asi pini bangke ni litum labangso a workshop kang tua mai lo ni krep pon ada Charlie Dulong po tumdak Sanchom tin mata unit tin pen nang litum Havara mai pen ke patik pon dolo isi Havara long pen isi Sanchom long pen bangwan an si ladak workshop ke du dunjiba lahai tamne kadu ba beni litum kitik ke dangi kerlo ini pen abang ke cheng pon lo la sini kripo an ladak training bi pon ta pen alang litum kichu ke du kadu beni litum dak kisik ke dang pon niklo kasi bang suri bang sarikuri bang surikuri an bake non mat itu bolong dolo bang so ke Charlie dunji aparman amenang cipidu duiglo saya ke kom dai sampai bang pokep nangi pulo sampai non bang apat pulo sarikuri mate 80% non bang ke non adak nang Charlie dunji amenang cipidu Jirpo Chingri Music Society tumpen sepatir pi ponse anikan wang sami Amri Music Fest talon pon boma son thak thaksi peneng asengkana permans tabi non ke wangji mathi jongni phai trok ani Amri Music Fest ingdeng hini mesen pene talon pachun ponje phan chisik chidang pon bomdo ingdeng hini Amri Music Festival ke kedam tanganinkan hutpens non masapu ka cheprek duji athi Karbi Anglong pet angtan alunse pi tum tanang chitong dunji lapen ke Karbi Anglong long nonga chithangklong lunse pi tum an same nang chitong dunji lapen Karbi Anglong ara tum an same ingdeng hini Amri Music Festival along tang chitong dun pensi alirar cham ki pidun cha phansi Jirpo Chingri Music Society amaipu John Raikom Hanse lapen konchun bang sikari lekthia tum pen chuni ripon Amri pen hemari bangrum Karbi Longri Abirta Mainly ke non ka focus nili tum focus bang dak mainly bang Amri lah di Amri long nili tum local artist dupe lah talented dupe dupe some music eh na tu ahe ka du asi mainly nili tum first ki claim cheng banta la to promote local artist music lo la pen la son se nili tum chu first volume abang claim pon lo la dak su tame nation ben chul pon lo la pen ke thek long su tame artisum se tame dakpen pathang pon bom lo kusi netum thekon no son si netum hala jet ke wai palong se tame netum ku program organize bom la pen ne bom son si thilung lo la si non mainly la volume 2 long bang netum mesen me artist ka bing long la artist mesen atum hadawan lo la pen mainly artist na thu chot kali kusi ne netum bang tourism na thu promote pon kusi thikon si tenang ana ding lang pon
itu lah so event bang itu lah pada itu laso event bang ganil tum ini ke reception ke 6 evening si tikon lo lapen 7 ada pen bang ke trekking nami busi pati kon lo ilong long ni la tourism spot adi mani Karbi Anglong pen ba sam ben busi na kachi ni ne jing dolang la si tum ilangan pache thangi busi bori kon lapen 7 aju bang si 5 pm si ni tum music festival ba music events bang ke chingko busi mama lo ke bang ni kan deh coba pon kachu phang bon bang ke non man la Karbi Anglong pen top artist bijoy Dec.3 lapen Christine Tiron busi tami bangji lapen dolang rokura kami bangji lapen band to for humanity lapen Dec.3 lapen storytelling the storytelling lapen local artist to Pini Karbi Longri Abirta ban ki lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom